FIFA World Cup sang ni somni paru khelme ka zanina hian dar khale chan veya Brazil le Norway in round of 16 match an khel do na hemi chungchang hi tuntuma hian clear lock vele ta ila Norway hian FIFA World Cup hi kum sang khazakwa somthum pariat khan an khel tana ma se khami nu khan re wangwangin sang khazakwa somkwa palia an khele chawa ti chuan sang khazakwa somkwa pariata khelein chumi nu chuan kum in hi an khelle masak ber anita a World Cup hi kumin chiartelin voili chau an la khel Brazil ero FIFA World Cup om to zong khel kim vek om chun an niya khovel ramdangin World Cup hi an khel kim mi lava Brazil chau hi khel kim vek om chun an ni hemia ringot po hian in ropui leitak an niya World Cup a hian Norway hian round of 16 aya sang an la thlengai mi lava Brazil ero voinga champion to ni thungin an sul nu le record kan enzel phei chuan ram pani hi anin ropui hleya Brazil ropui na chan ve po hi Norway hi chuan an phak lavani ma se chanchin hluiten thil ti theina an nei lova tun hun hi apoi mo lai ber anin chin fel na tura an tho chwa pui tur po tun hunami te an ni chu wangin history chu history ania zanina hian history in ngong lian tak anei don lo Norway hian kumin World Cup a hian group A ya France Senegal le Iraq te om puin an match masa pahnia Iraq le Senegal an neya an match thumna an khelmain round of 32 anin petling man chu wangin an match thumna France an machon khan an second team an lutira an chhor than zinga player pakha chau bulan tan tir chu po an midfielder niin defense a an lapot nungzui chu tiang chuan Norway hian group stage khelin midang soise le ti vela te inti boimi lovin almani du danin an kal ngat maya media pressure te hian ati boi ve vaklo France laka an bi team ti thei an kheltir nuwa soisel an to na sajia kha ma se an squad pumpui in lungrual na te inlan ve mi alo thei din muna dingte ta na remchang manchang kaya chumi atanga anin pum khatna thatak ti thatle zual an du zoka pon lama tanga an mani nek tu ai chuan kantan engtiang thutluk na nge tha anga fuang ti zoka hi anin sorbing na ani chutiang chuan ni awangin Haaland po top scorer ti vel ai chuan team result tha an ngai poimo pui zoka France laka an hadam tir tluan par annuwa round of 32 a Ivory Coast an machon khan a khel vele maya chakna gol poimo tak khung nge in ahuna thil poimo ti in an ram sang zo khel turin ashwai kaya ni kha Norway hi kumin World Cup a mood fu berpol an ni ome World Cup a hian lau thona nei mi lovin nuam ti in anin lan ani ber maya team le fans ang zong point in thlop thaber te zinga mi an ni Viking row an lan tir thin hian khovel achi a hne zia te hemi awanga Norway rambo ruaka chen ve chak om zia te hi ma se Norway team hi an khel kan en chuan team row pui tak an ni ran lova an game apui viau lo Norway ani na zona Viking nun danglam tak lan tir tu an ni na nen kumin World Cup hi an chen vela nuam ti taka in khel an ni na hi machon an hau tak na pakhat ani team ang zonga thlir chuan top team an ni hau lova ma se in pum khana thatak nei an ni awang hian chu an chakna tharui poimo ani thina abikin halana khel that phei chuan team tha an ni maya chu tiang deuh chuan Erling Haaland anin nga na hi thuk takani Norway tlarma hian kan soitak Haaland min thlachung lo zet mai khovela domestic league harbera soithin English Premier League po ti ho zo lek anti thina hi ani hi apoimo khop maya ani hian kum ina avoi khanan World Cup a khelve chauna in ain thlachung lo reng match thum khel to in gol nga akhung ting der towa World Cup match a khel zonga gol ala khung kim vek World Cup a hian ama chon rama piangin anla danil theilo renga Brazil hian danil antum thung don ani kumin World Cup group stage a debut match ni boka Iraq laka khan gol ni khungin Haaland hian bulatana Senegal laka gol ni vek khung le in a match masa pani atangin goli akhung ngal ringota France laka ero inlan lovin round of 32 a Ivory Coast laka talna lutuk lo chungin chakna gol poimo akhung le shama chutiang chuan World Cup a match thum a khel to atangin gol nga akhung tlinga kumin World Cup a gol khung thei pol tak an thlen sandana zira top scorer ni thei tura ngai zinga mi ani ma se Erling Haaland hian chomtu anei thalo dewa angai theya chuti rual chuan ama hian azir thin maya game build up le thildanga aturu viau lo thin ang ai hian ahuna amun dika alo om thlap thina wangin Ivory Coast laka po khan a khel that lem lo te lul nen ahun taka omna mun tura tak lo om le chatin chakna gol akhung le kewani kha
natural striker number 9 striker kan ti ang dik tak kha ania ka talent ka thiam ber chu goal khunga ni ti tu hi goal nena in zom tlat ani Haaland kianga hian Atletico Madrid forward Alexander Sørloth le tun hnai kum somrial pariat chunga Norway ta na World Cup knockout round na goal khung ma saber Antonio Nusa RB Leipzig forward te hi anom le dona an hnung lama tangin Martin Odegaard an athlop le bokang chutiang chuan Brazil hi paltlang an tum don ani Erling Haaland big hi soibel talokila Norway hian kumsa khazakwa somkwa pariat nuwa World Cup a round of 16 an lu thei pha na ber player mal tho hlok ber ti thei chu Haaland hi ania ani hian an ramtan hian goal an khung thei khopa match somnga pathum a khel to atangin goal somruk loi a khung hem maya an ramtana goal khung tam ber ni mekin a record hi puntir turin zanina hian remchang masa Brazil laka anei don ta ani Haaland hian an ramtan hian competitive match a khelna hnung som pathum atangin goal somni panga te meu a khung hem maya Norway hian an ram chanchina World Cup knockout stage a nena an chan masak ber Ivory Coast laka khan ton pui bokin he striker palian hi Norway machuan anin ngana team ang top poa anin rin tok na chan tur lian tak pakhat atlingani Norway ina an machon tur Brazil hi soikai vele ta ila Brazil bi khichu World Cup khel lo ngai lo World Cup a champion ngun ber an nia kum sang khat zakwa somthuma World Cup kheltan ani atang khan tun thlengin World Cup an la khel zia World Cup khel kimram om chunan ni kan ti kha kumin hi World Cup voisom ni pathum na ania chuwangin Brazil hi chuan World Cup hi voisom ni pathum an khelta ti na ni chu champion ngun ber an ni boka voinga an champion towa ma se an champion hnung ber hi sangni pani dei to kha ania chuwangin Brazil hi sangni pani chin malama an ro puya sangni pani nulama hi chuan an ro pui zui viau lo ti hi an result ina a hrin chua ania mitam takina an rin tok lo deuh na chan po tuna an team hi tun ma Brazil ro puilai ang khan an thatok to lo wangani player a po hian superstar an tlem ve rai towa player minglian nei konga tun ma an phak ri lo hetiang ani chung hian kumin World Cup a group C a Morocco Haiti le Scotland nen om hawin Morocco nen gol khat ve ve kungin anin hne tok ti lawa chuan Haiti le Scotland sithum 5 ve ve in an hneya group match zonga Vinicius Junior hian gol a khung vek bok ti chuan round of 32 a Japan hnein additional time a an chakna goal an khunga goal an chuam ma sangnuwa Japan hi an le thalani kha Brazilina World Cup a su nu an nu chia to heti zong hian soita lokila Brazil hi World Cup a hian group stage atangin voi ni an tlatowa second group stage omthin lai khan voi khat an tlaboka round of 16 atangin voi ni an tlatowa quarter final atangin voi ruk an tlato boka semi final atangin voi li an tla a final a voi ni tlomzoka atangin final voi nga a ero chakin an champion ani kumsang ni pani World Cup a Ronaldo Nazario hawa an champion nu khan Brazil hian World Cup voi nga an khel le towa quarter final atangin voi li an tla a semi final atangin voi khat an tla boka thlen chu an thleng sang pa ngai viau zela ma se Brazil nena in me tak World Cup no moi hi an choi lo rei ta hle Brazil hi FIFA World Cup a hian champion lova anom rei ber chu azona World Cup voi nga an khel tum te khani in sangkha zakwa somthuma tanga sangkha zakwa somnga pali chungte sangkha zakwa somsari pali atanga sangkha zakwa somkwa chung khan heng hun nia hian azonin World Cup voi nga an champion zo lo 5 veka ma se avoi rukna an champion ve ve ani tuna Brazil din mun hi enta ila kumsang ni paruka tangin an champion mi lova World Cup a hian azonin voi nga an champion zo lo mek an history a World Cup voi ruk azon zata champion lova khel an nei ngai lova thil thleng ngai lo ani kumina hian an champion lo chuan azona World Cup voi ruk champion mi lova an khel masak ber record chelam ani dona an champion ero chuan an sul nuwa kan mu to thin an champion zo lo rei ber azona voi nga an champion zo lo nuwa a voi rukna a champion an chin angkha an ching chhun zom kan ti theyanga chumi turatan chuan zan in match hi paltlang ngai masa anita a Norway laka hian ding changjok theidon takmo Brazil hi World Cup a hian an champion lo chuan an hlo cham tia soitur an ni dona Norway ero tuna an thlenchina ringot po hian an lom tok to viau mai theye chu tatang chuan a aya sang thlen be se ani to zoka ram pahni din mun en hian champion tum pressure lama chuan Norway a in Brazil hian pressure an nei tam zok don Carlo Ancelotti kai hroina hnuaia Brazil hian zalen takin an khel thina Italian coach hian player creative takte ti zalen zualin high pressing ahman tirna sa hle boka
atul huna deep defensive block amang shemia lo bok Ancelotti hi Real Madrid a po star player rual lung oi taka siam theitu ani awangin Brazil a po hian a player te hi management athiam bik na mangin akai hruai thiam fu maya mapo an son zel Brazilin Carlo Ancelotti an roi tir hian Brazil kor hachunga chefu hlei theilo thin Vinicius Junior a hian Brazil fans ten be sei an nei sang thara chu an be sei Brazil tana Vini chetha chu kumin World Cup a hian an mutamek boka group match thuma gola khung kim vek kan ti kha kumin World Cup a hian goal a khung tling der towa ani hi ven ngai bik turani zanina hian bultan tura be sei te chu tuna thalaka kan mu ang hi ania Norway hian 4-3-3 formation mangin goalkeeper an rin rol nilan hian bulatan le arin oma defender a po hian an bultan thangte vek bultan theitura be sei an nia midfield a po hian Martin Odegaard hovin bultan thang player te vek hi bultan le ngei tura be sei an nia tlarmalam po angai te bokin Alexander Sørloth Erling Haaland le Antonio Nusa te inkop le tura be sei an ni Brazil hian 4-2-3-1 formation emo 4-3-3 emo hi an man be sei ania heta hian tuna rin dan bera chuan 4-2-3-1 formation hi an man rin ni in heta hian goalkeeper a Alisson Becker bok hi kan mu le arin oma left back a Santos right back a Danilo anni pahni hi kumlama po an upa ve det towa tonsiat an nei thatna te hi Ancelotti hian adu zolna ni po in soi ani Brazil center back a hian Gabriel le Marquinhos te anin kop le arin om boka tichon midfield a hian Bruno Guimaraes le Casemiro te in kopin an ma chi a hian Vinicius Junior Martinelli le Ryan te in kop tura be sei an nia tlarma Matheus Cunha maltlat tura be sei ani bok zanina hian Brazil hian bultan tu an khoi chet rin ania chuta chelang sarzual tura ngai chu Lucas Paqueta dam thalo tuklo nia report hi ni in ani hmun ruaka hian Martinelli hi an dalu mai rin na alian hle team pahni squad hi han enta wangwangila Norway player te hi Brazil team a hian dalu don ta ila tu hian nge bultan theyang Martin Odegaard hian bulatan angem ti hi ngai tu fe thamani anga Erling Haaland ero tlarmalama Brazil a hian bultan tu zinga atel thei a be sei omani anni ti lo Norway player dang zong hi chu Brazil player te aya da san tur chuang anam lo te po ati thei o me Norway le Brazil te hi sangkha zakwa somkwa pariat World Cup a khan group khata anama wangin alawin ma chon towa khamitum khan Brazil hian gol khung ma sain Norway hian an le thala gol ni gol khatin Norway zoki an chakani tuntuma hian khati laya rampani tana inland player te khatu ma anin lan to don lova chu wangin tuna an team pumpui player te hi chu World Cup a hian lain ma chon ngai mia lote an ni zanina hian Brazil tan an forward poimo Rafinha hi lain lan theilo tura be sei ania ani hian damlam pan zel to ma sela full training ala nei chi lawani Lucas Paqueta po hi zanina hian ain khel theilo mai theya bultan tura be sei te a po khan Lucas Paqueta hi da lovin Martinelli zok anda lutani kha ama ero chu Lucas Paqueta hi chorlui andu chuan a chorlui theidon thawa chu tiang din huna ding chu ani Norway ero in chanchin lom om nein an player poimo zinga mi Julian Ryerson Adam Felta a Borussia Dortmund tana khelmek right wing ate right back ate chor thei player hi 100% in afit to ti tarlan ani hei wang hian Norway hian du thlan tur an nei thasot don zan in match a hian enchak om zual deuh chu Gabriel le Haaland in machon le tur hian nia anni pahni hi Premier League anin machon tumin boruak an nei sang thin khop maya Arsenal center back hian Manchester City striker hi alo machon le dona zanina ero club tan ni lovin ramtan an mangai an mani ram ngei tan fe chuak chunga anin machon na turani awangin zanina po hian an boruak hi asang le vet viau tura ngai ani Gabriel le Haaland te hian khelmol chung mai ni lovin khelmol pon lam thlengin boruak an nei zui hat thina chutiang khopa an kar boruak hi lian thin ani awangin zanina po hian enbik an ni le ngei dona kan be sei angein anni pahni in machon hi amu nom ngei tura te po be sei ta ila kan ti swal lovin arin om ato beratan chuan Norway team hi engang team nge anni soita lokila Norway hi an player te kan en chuan tam tak hi chu anol puina kan riat mi lo turan nia chutiang ang team forward midfielder defense te position sang en poa balance nei thalo tak mayan nia an forward lam hi an buk arit zuala an midfielder te le an defender te hi an buk azang deuh zoka angai theiani chutiang ang team chuan nia chu wangin Haaland hian anin ngana athu kan ti kha chuwang chuan Norway team hi player mala in ngat lian tak an ni awangin
anin nga na ber halan hi Brazil hin anda that thei chuan Brazil tan hian chakna chance asang don ani ole khati chin khatun tuma kan topic kan soi jaw theina chu nivele phot ro se